Good morning. Ngasi lepa po numit ko. Lepa po numit ki card ki message yung minarase. Lepa po numit number ahamba do ko number se 69 lere aduga kalada na angang bugumba kay gumba do minus sinabi ba ko. Aduga amana ay nasum chak thong bada kay no masum hapo the red color ki kay no mahapo ay ko injang angang ba dum ne comment sin bani khang de beetroot ni khang de do mai taw ko. Adu ay nasum ta iba mayam se no magi kay no sima taw si taw ko lo haiba katang ni ko atay ay hin ba kem tay mayam da hai de ko. Ari si taw ga si phani na traga engon da yenga si phani ko ni haiba kem leite aduduna hadi engon da messages call la ko mayam hadi problems yam sang na cho mayam haire ko ai ta seng na ai khang de ko dugi poto ai na kamai na solve taw ga no ai khang de ai gi oina hara ga di tarot da gi lakpa guidance aduga manifestation technique kumba khara mayam da share taw jabani ko nattabi da hadi akoi gi imung da lairi ba problem cho ba hadi sel gi oiro amagi oiro adu ai na ngaman ai na haiga da ba po na te ai na ngamba po na te lai khoiram ba haite ai ta seng na hara kan da ko mi gi da mak da lai khoiram bi ba ko kem ta haite ko ta seng na hara kan da icham cham na duk ama kari ama kat pada gi hen na yam ka hena keno taw ba haite ko aduga amana phone torok pa hai ko hanjana jo haire ko call tor ko message thabiro ko haiti message tu ju kaino oira ga di ko haiti hanbaya ba message hanbaya da ba message hara ga di haiti aina gyan ta ga di kai handoi no khang da ba sho aduna handa ba sho ko aduna haiti only just kaino mai cham cham na hang poi ta ga di loina han bane anam bana ko ai mi anam ban lo haire message yar lo heli en haire podum yaw ko ado call torok pa haira ga di call to bodi da seng na haiti ai pai ba ngamdre ko pai ba ngamdre hai ba ga atradi akoi su family ama kari ama pali bani na haiti gi thaba inga hona da baya dam ni na hadi no mada phone ni full aina khala se ni fu into minute tara dang khai tu ena khala se mayam do call attend to ba entertain to le gadi ai gi thabak ti karam kan ta to dori ge adu su katang khan biu ko kai akoi kai cha dori ge hadi ai thakoi ta isa gi thabak to jadra gadi du na hadi phone da adum pairaga attend to le ha ba du dingam da bani na ni message thabi ram ha to ana dukan gi number yauri na dukan gi number jodi call to matam da dum pai moi dum pai bane ai katang pai bangam de ko adu na hadi call ai ngon da nam ka call to da pai de na waro bi ganu ko aduga messages oina hai tara ko ai dum hai ko ai existing client gum bada dia message tharo ka shukai de hote dum hanjo halle loina ma ko hadi khudak ta hallo han ba jo halle ngale han ba jo halle no ngala han ba jo han ba di loina ma ti halle ba ko so sum leina ko hadi opposite person gi leina ko ai se khang da ba na traga ai se keno ta we lai ri nang ri na tara na du na phone pai rak ta ba dum ba kem ta le ko vip oi gera amo oi gera ai kanam tai phone pai de ko to seng na haira kanda message til loina halle ko aduga adum ba partiality kem ta tham de ko ina tawri ba thabak se da hadi mi karam ba no mi da yenga thabak to ba na te ko aduduna ketang aduduma waro bi gono ko ma'am sida laira ko khoi gi keno se ko aduga hayeng dagi dum yum da la aga yeng bi ko pi basu ya gani ko ngasi yum yorani aduga hayeng keno no mitagi yum ja kesha no mitagi dum offline consultation ki ka lo ko pa dum lak pi ba ya gani adu sida gi 3 cards khatang utho se ko hadi card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba ani shuba ahum suba sil lere ko hadi first card second card third card ko ado ama khanbira se ko ahamba se consider ani shuba consider antro ahum suba consider do ahamba khanbang yinga se ko hadi first card ki gari energies la ke do ko first card khatang thawai nungai ta be ko ngashi gi na lai ja hadi kitang sensitive oiba emotional oiba hadi pukning nungshi ba harasne ko hadi maram amma natraga amma dagi adu mai tro le ko hadi pot sing se yam ka akiba su phau bai tar ko pot amma natraga amma dagi engon da kitang akiba phau bani khangde mani khangde ko nungai ta bana khatang thalla lere nungai ta bale matam da ko hadi isai thanda release to hon ba heiba oiraga di ko meditate kumba to na haina ko nisla meditation kumba to raga release to hon ba ma natraga kanalum da wari shadu oba aina thaja ba ya ba mi da wari se li thoga di yangi da na khoi da keno ma leiba je hadi engon da mi am da haido ko matam da admaina hai gi ba matam da hadi kitang da su yangi na potlum do thangde da na hadi share to bo ko pa kem ta kai ba kem ta leite ko tha su lai ko hadi tha se mangal di pi da na khoi punsi da hadi hadi ngasai imam ma thashi numit ka hadi purnima numit ka hari se hadi thashi da pumam do ne purnima numit na pungan ngan do ne amam ba jaga amada adu da masa mathanda mangal kari kra adum pijarakani ko kemta khanbi gano adu na ko number 2 ko number 2 se ketang difficult oi ko ngasi gi na haraga di ko difficult oi hari confusion gumba leiba ketang thwai nungai ta ko ta ba adum bakra leiba ko potman loi ko confusion hai de chapang khang da ba tawung khang da ba kaini samna bi bula chu ban har sine ko sam isam samna hai ba da aduma leire aduga amana feel to bodo yam na haita ko hari thwai nuai to ko to adum ba ran khra ketang energy khra leire ko number 3 ko number 3 sina amu sida lai se ko
खितंग थबक इंखांग तौ मतमदा प्रोग्रेस लेगनी खतंग चटप खोटप खरसु तौगनी अदुगा कानबा हाइतारेको हाइदि अइना ngaijariba अइना हजे हजे ngairiba खोलिबा पोत थबक इंखांग मैम से हाइदि अदुम फना रिजल्ट से पॉजिटिव ओइना लाकनी को सिदा तैसे हाइदि अइ ngairiba पोत से इंगोंदा रिजल्ट से फ्रूटफुल ओइना लाको खोप दमाइ तरोगा लेको सिसिना अखोइगी कार्ड की मेसेज लेरेको टाइमिंग स्वाइ पे हाइजरेको टाइमिंग सिना मु अइना हाइजगा सी टाइमिंग सिगी मतुंगिना अइना अफबा थबा अमा चतोइने युमदगी थोक्तोइने खोतोइने हाइबगे अदुगी मतम शेयर तौजबनी को अइना से नोमगी अफबा टाइमिंग से हाइपेट होतोगा अदो टाइमिंग से एवकी पुंग 8 का मिनिट 4:45 12 गा मिनिट 59 फाउम लेरेको अदगी अनि मखाइ देना अनि गा मिनिट 35 दगिना 4 गा मिनिट 32 फाउम लेरे अदगी 8 गा मिनिट 32 दगिना 9 गा मिनिट 35 फाउम लेरेको अदगी 9 गा मिनिट 59 देना अहिंगी पुंग 1 गा मिनिट 9 फाउम लेरेको सिसिना कोइगी ngasi gi oina अफबा टाइमिंग को अदो सिदा लेरे कोइगी डेली कार्ड मेसेज से मैम थैंक यू